Otkad te nema, ne mogu budan biti, jer sve što želim u tome budeš i ti. Pa budan sanjam da snovi duže traju, u svakoj priči samo ti si mi na kraju. Ti si početak i kraj, ti si tama i sjaj. Svaku mi nadu dijeliš popola, daješ mi mrvice sa svoga stola. I znam, bez tebe ostaću sam. Još uvijek sanjam da smo zajedno, ko nekad davno ti i ja. A jutro svaki put mi pokvari tu slatku prevaru i slan. Još uvijek sanjam da smo zajedno i da je sve ko prvi put, a jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud. Otkad te nema, nema ni pola mene, jer sve u meni od toga dana vene. Pa budan sanjam da snovi duže traju, u svakoj priči samo ti si mi na kraju. Ti si početak i kraj, ti si tama i sjaj. Svaku mi nadu dijeliš popola, daješ mi mrvice sa svoga stola. I znam, bez tebe ostaću sam. Još uvijek sanjam da smo zajedno, ko nekad davno ti i ja. A jutro svaki put mi pokvari tu slatku prevaru i snan. Još uvijek sanjam da smo zajedno i da je sve ko prvi put, a jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud. A jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud. Uzalud, uzalud. Tošeta Proeskog su za života često nazivali anđelom.
što zbog anđeoskog glasa, dara od Boga, u kojeg je tako snažno verovao, što zbog neobične topline duše koja je obasjavala njegovu ličnost. U svojoj kratkoj, plodnoj karijeri objavio je 6 studijskih albuma sa kojima je postigao neverovatan uspeh i stekao milionsku publiku. U rodnoj Makedoniji su se ponosili njime, a Balkan ga je prepoznavao kao mladog princa popa i gde god da je nastupao smatrali su ga svojim i bliskim. Tuga zbog njegove prerane smrti, barem na tren, objedinila je ceo region. Ovo je priča o najvoljenijem pevaču na Balkanu, koji je ostao zauvek mlad. Na današnji dan, pre 4 godine, tragično je preminuo Toše Proeski. I mi smo večeras ovde da sa ljudima koji su ga voleli, sa njegovim prijateljima, proslavimo njegov život. A Tošetov život je pre svega obeležila muzika. Još kao dete on je počeo da pokazuje ogroman talenat za muziku i taj dar su ubrzo mnogi prepoznali. Kaži, kaži, što si zamislena, da li ljubav nemaš libe stano ili Toša беше генije, според мен. Немаше час во кој што он остана на место. Па макар еден чекор напред, али идеше само напред и напред. Беше трето, четврто деление, не знам, мал тогава. И пошто мојата фамилија е музичка дома, моите сите се музичари, прокоментираме вака. Кој е ова дете, од каде таква харизма и да пее воопшто да нема трема. Значи, излегува пее, така како што си мисли и пее одлично. Devojče, devojče, ti tetovsko jabuče. Oj, devojče, devojče, ti tetovsko jabuče. Најверојатно и првата средба со Тоше имавме во Крушево на една од нашите настапи, кога ние веќе бевме етаблирани како бенд, веќе така да речем славни, нели, во Македонија, добро познати, а Тоше веќе беше сигурно на почетоците, не сме сигурен дали воопшто почна да пее, дали се имаше појавено на телевизија, и знам дека ми кажа, јас многу ја сакам, многу ја ценам, ја почитувам, меѓутоа сакам да знаете дека еден ден јас ќе видам поголема звезда од вас. Devojče, devojče, ti tetovsko jabuče. Oj, devojče, devojče, ti tetovsko jabuče. Pokaži tankata snaga, sakam da ja vidam jas. Pokaži tankata snaga, sakam da ja vidam. Lažeš me i sad, potom kišom koja pada po nama, dok te gledam sanjam kako mijenjam te.
a već sada znam, uzalud je sve. I bio bi ko ti, al ja ne znam kako treba lagati i kako se od sebe sakriti, kad sve je moje tvoje otkad znam. Kasno je za sve, kao da me tvoja ljubav ne prepoznaje i kao da me pola nema kada stanem pred tebe, al to je moja stvar, da si sa mnom samo noćas dan. Kasno je za sve, znam da neke stvari nikad se ne poprave i svaki dodir tvoj je samo tanki trak na tom putu očaja što vraća me u bolno sjećanje. I bio bi ko ti, al ja ne znam kako treba lagati i kako se od sebe sakriti, kad sve je moje tvoje otkad znam. Kasno je za sve.
tuge se i vrijeme prodaje. I ko da sada bude pametan, kad je lakše biti lud. Hiljadu je raskršća, a ja sa sobom ne znam put. Kako da te nađem, krajnje vrijeme je da nekog drugog zavolim. Krajnje vrijeme je da mi svane. Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme je da krenem dalje. Krajnje vrijeme je da nekom drugom zavolim. Krajnje vrijeme je da mi svane. Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme je da krenem dalje u novo svitanje. Novo svitanje. Novo svitanje. Novo svitanje. Novo svitanje. Obećali smo vam da ćemo se danas prisjećati lepih trenutaka iz Tošetovog života, da ćemo slušati pesme koje je on pevao i da ćemo razgovarati sa njegovim prijateljima, sa njegovim kolegama, a Kaliop je bila i jedno i drugo. Ona je bila Tošetova koleginica, ali je bila i posebna prijateljica sa kojim je delio mnoge trenutke. Kaliopi, dobroveče. Čega se prvo setite kada pomislite na Tošeta? Šta je to za vas što je najupečatljivije bilo u njemu? Osmeh u očima. Znači on je uvek bio, i kad je bio tužan i kad je bio sretan, taj osmeh u očima nikad nije falio. I jednostavno jedno veliko dete, a sa druge strane mudrost koja jednostavno imala je takvu dubinu da mnogi danas prepoznaju po njegovom glasu. Ali bilo je to puno više nego glasa. Jeste htjeli da nam ispričate jedan svoj doživljaj sa Tošetom? Ima ih puno, ali evo ovako kad me pitate, setila sam se našeg putovanja 2006. godine. Išli smo za Dubrovnik. Ja, Toše, Lilja i Esma Redžepova, Teodosijevska. Putovali smo na Dubrovačke feste Svetoga Vlaha. Tereza Kesovija nas je pozvala i put nam je bio Skoplje-Zagreb, Dubrovnik. U Zagrebu je bila jedna malo veća stanka, bili smo možda nekoliko sati na aerodromu, a dosadno je bilo stvarno, još rano jutro. Mislim da se čak Lilja i on uspavali i u onoj panici kad sam ja nazvala Lilju, Lilja kaže drži avion, stižemo. Kako da je držim avion? Naravno, sve je bilo u redu, sve do onog trenutka dok Toša nije u tim dosadnim trenucima krenuo da lista moj pasoš. I sad gleda Kaliopi, bukle. Otkud ti bukle? Jer on znao da sam ja bukleska. A Toše Proeski. Sad, oba dvoje dolazimo iz Kruševa. Znači, naši koreni su iz Kruševa. Imamo i malo Vlaškog u sebi, malo više. I onda ja sam rekla, pa ja sam to promenila sad zadnji put nakon prvog razvoda, stavila sam si Čukundedovo ime. Liljo, ja hoću da budem Proja, ja sam Proja. Kakav Proja, Toše, sad napravi smo karijeru sa Proeski, čuti tamo. Ali bio je sladak, bio je kao dete, jednostavno morao si i želeo si da budeš u njegovoj blizini, a o njegovom glasu ne želim da pričam. To je stvarno posebna vasiona. Jeste.
One kolege koje nisu znale Tošeta, redom su ga uvažavale zbog njegovog neospornog talenta, a sve one kolege koje su ga poznavale, jako su ga volele zbog njegove vedrine, zbog njegove plemenitosti i tako se desila retkost da je već na početku svoje karijere Toše dobio nesebičnu podršku svojih kolega. Moj prvi susret sa Tošetom bio je na Sunčanim skalama 2001. godine, kada zapravo nisam još ni stigla da ga susretnem, već sam u studiju Zorana Radetića, gde sam inače radila svoj album, pozvala da čujem, kao jao, dođe da čuješ kakav se pevač pojavio iz Makedonije, pošto Zoran bio producent čitavog festivala, svi snimci su dolazili direktno u studio kod njega na postprodukciju i jedanput se desilo da mi slušamo nekog pevača iz Makedonije za koga nikad nismo čuli. I ja pitam Zorana, dobro, ko je taj pevač? Ma kaže, Toše, to je neki, bajar, 42-3 godine, mislim, iskusan čovek. I ja sad kao kapiram da Zoran zna o kome se radi i tako dolazimo u Herceg Novi, tražeći da vidimo tog pevača, jer zaista od svih snimaka koji su stigli to je bila najbolja interpretacija i zaista nisam dugo čula takav vokal uopšte kod nas. I onda u sred pola hotela za polukoncertnim klavirom dete ko svira klavir i peva onako anđelskim glasom i ja silazim i kažem, dobro, ko je ovo dete ovde što peva? Pa kaže, to je Toše Proeski. Tajno moja zvezda praćam da te povika, ništo ne je s mene to, šuška molika. Mene je najzanimljiviji moment tog festivala bila sama tonska proba na Kanli Kuli. Znate kako je kad se radi tonska proba, obično pevači sede u publici, jer oni se kao retko viđaju, svi radi tamo vamo i sad su tu svi na festivalu, nisu se videli dugo vremena i sve nešto sede u publici i pričaju, međusobno razgovaraju. I kad je to što pesma, ja sam pretpostavljao da će to da se desi, ja sam stao iza svih njih, kako je bila grupica na Kanli Kuli pevača, i kad je Toše počeo da peva pesmu, da radi tu tonsku probu, u vreme kad je došao refren, svi odjednom koji su međusobno razgovarali prekinuli su, jer su se šlogirali jer nisu do tada, pretpostavljam, čuli pesmu. Kad su čuli kako to zvuči, onda su svi stali i jedno 20 sekundi gledali prema bini, nije im bilo jasno šta se dešava. Kad su se prvi put Toši i Aki pojavili na Zlatoj Bulamari, jer je na Zlatoj Bulamari svaka tačka iznenađenja, a Aki je dodelio nagradu Tošu i onda su rekli sad ćemo da vam otpevamo nešto zajedno. Ta energija koja se desila onda u Univerzalnoj sali, mislili smo da je krov Univerzalne sale eksplodirao od njihovog glasa i od refrena pesme Jesen u meni i od aplauza koji se desio posle toga. Jesen u meni duje, zašto sanjam čepese, moje ceste ne vole nikuda bez tebe. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće, ni sunce ne može kroz oblake. Poznato je da je naš sledeći gost Aki Rahimovski za Tošeta bio veliki autoritet, ali da su privatno bili dobri prijatelji. Aki, prošle godine, baš na ovaj dan, 16. oktobra, vi ste imali koncert u Beogradskoj areni i desio se, po mom skromnom mišljenju, najemotivniji moment koji je mogao da se doživi na jednom koncertu. Vi ste pustili snimak na kome vi i Toše pevate Jesen u meni. Kakav je on za vas bio čovek? Kakav vam je bio prijatelj? Teško je sad pričat, moram priznat, meni je jako teško, ali izvor koji je bio neiscrpan u njemu, ta toplina koju mi južnjaci imamo, to je nešto što kažemo mi Makedonci, dadete od Gospod. I mislim da sad miješam malo makedonski i ovo nek mi ne zamjere. Mislim da je to čovjek koji definitivno je imao sve atribute
jedne osobe koja bi se trebala zvati čovjek, koje danas rijetko ima. Vjerujte. Aki, mnogo vam hvala što ste večera sa nama. Proeskim i Dejanom Ivanovićem, autorom pesme Nesanica. Dejan je Nesanicu napravio pre 10 godina upravo sa namerom da je izvede Toše. I kako se u to vreme nisu poznavali, pesma je čekala. Kada ju je čuo Željko Joksimović, on je uvrstio u film Ivkova slava i nakon premijere filma pesma je postala veoma popularna. A kada je došla do Tošeta, prirasla mu je za srce i pratila ga je svuda. Nije ni znao da je ova pesma upravo njemu namenjena. I kada su se Toše i Dejan upoznali, bilo je jasno da će Toše snimiti Nesanicu i bilo je jasno da je započeto jedno prijateljstvo. Dejan nam je rekao da se i danas često seti Tošetovog uzvika sa koncerta u Skoplju: Dejane, da li uživaš dok je publika u horu pevala Nesanicu? Da ne vidim tvoje lice, da mi zora polne stvara. Idi pusti me da je od sanja. Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće iz nje dara nigdje, pa se srce pita moje kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje kako li je, kako li je. Idi, idi, Nesanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora polne stvara. Idi, pusti me da je odsanjam. Idi, idi, Nesanice, neće boljeti, ali boli, ali boli. Idi, idi, Nesanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora polne stvara.
Pesma Krajnje vreme, koju je Toše otpevao zajedno sa Anjom Rupel, je svakako jedna od pesama koje su obeležile njegovu karijeru, a Anja je večeras, posle 20 godina, prvi put ponovo u Beogradu. Anja, kako je izgledao taj prvi susret između vas i Toše? Pa ja sam prvi put njega čula pjevati na Eurosongu. Ja uopšte nisam znala ko to je, ali onda vidim nekog mladog, zgodnog Makedonca koji odlično pjeva. I onda kad sam razmišljala sa kim bi radila duet, nekako mi je pao na pamet, sam rekla, pa ja bi s njim radila, jer stvarno nisam čula još takav vokal. Onda smo se sreli na nekom festivalu, njemu se pesma sviđala i onda u studiju kad je on došao, on je bio ko dete. Sve mu je bilo ono super, sve ga je zanimalo, onda je otišao pjevat i kad je počeo pjevat, mi smo svi ostali ono bez reči, ovako. Jer, mislim, stvarno imao je takav vokal da ja nisam još čula nekoga tako pjevati. I onda kad je on to otpjevao, ja sam otišla k producentu i rekla, ja neću sad pjevat posle njega jer mi je neugodno. A stvarno bio je, mislim, bio je jako topao čovjek i onda smo se super družili i snimali video spot zajedno i tako. Kad po meni ko po suhom lišću prođe,
Kada je Toša Proeski tragično preminuo, čuveni londonski dnevnik Times je njegov uspeh na Balkanu poredio sa uspehom Johna Lennona i Beatlesa. Domaći mediji su odreda pričali o tome kako se na ceo region nadvila velika tuga i Kruševo su nazvali balkanskim Memfisom, zbog toga što su hiljade mladih, kao u hodočašće, krenuli putem Tošetovog rodnog mesta. I zaista, njegov uspeh jeste bio svojevrstan fenomen i njegova popularnost među mladom publikom slobodno se može porediti sa euforijom koju su Beatlesi izazivali kod britanskih tinejdžera. Moju život igri bez granici, umorna prikazna, skinati stranici, prazni neistišani. Ovako, kad bismo mi krenuli na te neke turneje ili mini turneje, uvijek je trebalo, da bi sve to imalo smisla, da se odrade bar 2-3 koncerta. Nekad i 4 u redu, što znači da ste na putu u kombiju sa instrumentima možda nedelju dana, nekad više. I naša menadžerka Ljilja je uvek pratila te neke časopise, vežbe, joga, čajevi, energija, kako da bi mi to sve izdržali. Onda sećamo se da je to bio u Mostaru, koncert, radio mi tonsku probu, a to što je trebalo dođe iz Zagreba ili ne znam odakle, nije bitno. I mi ga prvi put vidimo 2 sata ispred koncerta. Izgleda je premoren, samo što je usto iz spanja, boli ga glava, migrena, ne znam kako ću, šta ću, i Ljilja krene kao pa hoćeš, ti izmasiram ono, kao ti dodirujem te neke centre, tačke na glavi. I ono došao pogleda, kakve tačke, Ljilja, vidiš da ne mogu na noge da stojim. I tu smo se već svi opasno bili zabrinuli kao će li biti koncerta uopšte, a već krenulo da se sve to puni. Naravno, prva pesma malo kao nesigurno, druga, treća, naravno, 3 sata posle toga, svi oznojeni, nasmejani, bis. Recimo, baš kad smo ovde pevali u areni, ja sam ga pitala, je li Toša, jel imaš tremu? On kaže, ja uvijek imam tremu, samo dok izađe. Ali to je samo taj trenutak. Ja kažem, ja, hvala Bogu da sam čula, svi nešto govori, komand, kakva trema, ja kad izađem, ja to pevam jedva ček. Ja kažem, ja, hvala ti to što si rekao, zato što ja imam strašnu tremu dok ne izađem. Onog trenutka kad krenem da pevam, ja više nemam tremu. On kaže, pa zato tako i pevamo. Kraj Vardaro sediš, mori velo platno bežiš, velo platno bežiš, dušo, srce moje Jovano. Dajte mi rukice! Kad krene muzika, bio je stvarno fanatik za muziku. I umeo je da raspoloži sve oko sebe. Не знам, беше вистина многу забавен лик. Секогаш нешто изведуваше, секогаш нешто правеше, беше главниот, значи кој што не забавуваше сите, значи имаше одлична способност да имитира други гласови, имаше секогаш некои интересни приказни за ликови за кои што имавме одредено мислење. Pomozi mi još jednom da se uverim da mogu opet ljubiti. Имав снимена една песна во неговиот синтесайзер, таа песна уште не е излезена. Беше околу 10 пол савајле и тој ја пушти инструменталната верзија која што јас ја снимив на синтесайзерот, излезе на терасата и буквално како не знам Леонардо Ди Каприо во Титаник, вака беше излезен на тераса и почна да пее на сијат глас, бидејќи таа песна е прилично емотивна, има доста страст во незе. Моќта на неговиот глас, бидејќи местото каде што живееше е на планината Водно овде, над Скопје, можете да замислите како тоа грми во планина.
Odavno već nisam mislio o tebi, među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bi, da se nismo sreli slučajno nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Mi slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove sve na licu tvoj. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu moj. Ostala si uvijek ista. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Mi slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvoj. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu moj. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvoj. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu moj. Ostala si uvijek ista. Jesi li sama noćas kao ja, gledaš li zvezde kao nekada? Svi moji grijesi ljubav su bili, jedino Bog može da me iskupi. Ja još uvek spavam sama, čuješ li? Sanjam, daješ mi ljubav, takve stvari jedino si znao ti. Pomozi mi još jednom da
si li sama noćas kao ja, gledaš li zvezde kao nekada, svi moji grijesi ljubav su ubili, jedino Bog može da me iskupi. Želim da te vidim, da te ljubim isto kao nekada. Tvoja uvek ću biti. Zašto ćutiš, zašto mi se ne javljaš? Pomozi mi još jednom da se uverim, da mogu opet ljubiti, jer ništa nije vredno bez tvoje ljubavi. Pomozi mi i sve mi oprosti. Poželi me i dođi, probudi me iz sna, u ponoć kada zaspu svi. Pogledaj u oči, tamo spava istina, u njima si uvek samo ti. U njima si uvek samo ti. Mnogi od nas za Tošeta vezuje upravo muzika i jedan od tih ljudi je i Sergej Ćetković. Sergej, dobroveče. Dobroveče. Prije svega da pohvalim ovu kompletnu priču i ideju i da se zahvalim što ste mi dali priliku da budem jedan od onih koji, da kažem, čuvaju sjećanje na velikog Tošeta Proejskog. Nama je drago što si ti večeras ovde. Da li ste se poznavali vas dvojica? Pa znali smo se onako nekih par minuta, nikad nije bilo vremena za neko duže ili druženje, ali uvijek na nekoj dodjeli nagrada, na nekom festivalu, iza scene onako par riječi u prolazu, par tonova, jer smo uvijek voljeli da se šalimo na temu kako ko pjeva, pa onda je on ispjevao neke moje pjesme, a njegove, i eto, baš žalim što nisam imao više prilike da provedem više vremena sa njim. Sergej će večeras, samo da otkrijemo gledalcima, pevati Tošetovu pesmu Tajno moja, i htjela sam da te pitam kakve si reakcije dobio u Makedoniji kada si jednom potpuno neplanirano otpevao ovu pesmu? Moram priznati, sam ovu pjesmu pjevao puno puta na svojim nastupima, ali definitivno u Makedoniji na koncertu u Univerzalnoj sali u Skoplju postojala ideja da se oda počast Tošetu Proejskom u Makedoniji, pa da na taj način zahvalimo za sve ono što je uradio za svog života. I pred sam početak koncerta rekli su mi da ljudi u Makedoniji ne vole kad drugi pjevaju njegove pjesme, ali nekako je sve vodilo ka tome da nisam mogao da ne pomenem njegovo ime, da ne krenem sa prvim stihovima i riječima te pjesme, i na kraju to preraslo jedno lijepo veče za pamćenje. Kako se Toše Proejski razvijao i kako je napredovao kao muzičar, tako je rasla i armija njegovih obožavalaca. Njega su slušali svi, i oni koji su voleli njegove pop pesme, i oni koji su voleli njegove nežne balade, i oni koji su voleli njegovu izvanrednu interpretaciju narodnih pesama, ali i oni koji su u njegovim pesmama prepoznavali rock zvuk. Ljubav naša ikona bila nam je svetinja, i u nju se kleli ti i ja.
беше тешко со Тоше Проески да снимате насловна страна и тоа во некоја просторија која сепак е достапна за повеќе луѓе. Ние сликавме во холот на зградата каде што Дневник се наоѓаше, тука имаше поставено новогодишна елка и како што поменуваа луѓето, и случајно ако се свртеа на страна, бидејќи вратите беа стаклени, кога ќе видеа дека тука е Тоше Проески, значи без размислување ги отвара вратите и трча кон него, го прегрнуваа, го љубеа, а тој во ниеден момент, иако беше истоштен и од патот, и од снимањето, само им се смееше, ги љубеше и мене почна на 5 минути, тоа траеше 10, пола сат, 1 сат и јас почнав да се нервирам нормално. Ја викам, дали можеш ти човече да кажеш не? И го гледам во еден момент Тоше и целиот блед вика, Сонја, те молам, немој да се караш, јас не сакам карање. Викам, ама ја не можам да издржам, те наша, ма молим те, не сакам карање, се ќе биде во ред, само да снимаме добро. Тој ми смируваше мене, наместо ја него. On je onako bio jedan dečak, ja sam ga tako doživala, stidljiv, a u stvari najviše se otvara onog trenutka kada je pevao, jer je davao potpuno sebe. Voleo je uvek da bude u dobrim odnosima sa svima, sa prijateljima, a i onima možda koji, mada su ti bili retki, koji ga nisu voleli, ja i ne poznajem takve ljude, ali prosto sve one neke negativne emocije je znao da odstrani. Uvijek bi ostalo, makar da si rekla što si otišla. Тоа често пати кога ќе се разболи, заради тоа што многу напорни му беа турнеите и концертите, ќе добие некоја температура или некој синузит, исто така боледуваше и од синуси, и ќе ми се јави навечер и ќе каже, јас сум мртов болен, доаѓам со тоа рекот да те земам и да одиме на инфузија. Меѓутоа, и поред тоа што он ќе беше болен, кога ќе поминувавме од оделење да излезе надвор, постојано пациенти некои што се во клиниката ќе излезеа, тој ќе застане, ќе зборува со нив. Он се тетура, се држи за мене, меѓутоа никако и се сликаше со нив, и збореше. И видов еден момент дека он ќе падне и морав да ги замолам, бидејќи он во никој случај немаше тоа да го каже. Некаше да ги повреди своите фанови, обожаватели, и јас морав да им кажам, извинете, он стварно не има добро, ве молам, одете, имавте доволно од негово време и превише во таков момент, кога он е премногу болен, не можеше да стои, меѓутоа тој сепак им посвети внимание, па макар и пред колапс да биде. Otrovana dodirima, znam da si lagala. Zašto
ti je to. Trebalo zar nisi mogla ti priznati. Još što ti usne umorne i sve što kažeš za nam nije. Još što ti suve cipele naponu znam da ti žalije. Još što ti vreli obrazi u oku sjaj me prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još što ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još što ti suve cipele naponu znam da ti žalije. Još što ti vreli obrazi u oku sjaj me prolazi. Još ti na licu piše čija si. Još što si usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još što ti suve cipele na polju znam da ti žalije. Još što ti vreli obrazi u oku sjaj me prolazi. Još ti na licu piše čija ti. Jazgon sona kako ikona, nežna, bliska, dalečna. Moja prva platonska ljubav čista kako soza, svega koga porasna, shvati što si ti. Tajno moja zvezda praćam na tempo vika. Ništo ne smene to šuška mojka. Crno je tajno moja, alo duša sveta tvrdneli. Sad što imam založi da ti pejam pod tenžeri. Da li si ušte sama, da li tanuvaš, da li isto čustvuvaš. Moram da gi dohvatam, si te visim i na sve dok. Sada sve pak otkrijam, što mi značiš ti.
zvezda prađam na te povika, ništo me smene to šuška molika. Telo je tajno moja duša, sveta tve meri, sve što imam založim da ti pejam po tanžeri. Tošetovu svakodnevnicu činile su brojne obaveze, koncerti, intervjui, gostovanja i mi smo razgovarali sa njegovim prijateljima. Oni su nam ispričali kako je on voleo da provodi slobodno vreme i da li je imao vremena za druženje. Mislim da mu je trebalo onako jednu, ne znam, godinu dana da se malo odmori, da se sabere, jer je ono ipak bio više 25-26 godina, momak, htio imati vremena za djevojku, htio imati vremena za otići na more, htio imati vremena otići se kupiti cipele ili tenisice, patike ili što god. Ни беше многу тешко да се дружиме во Скопје, заради тоа што скопјаните сите го гледаа како звезда. Значи моравме да се договараме криејки. За разлика од Скопје, кога ќе дојдеше Крушево, нормално крушевчаните сите си го сакаа и си го славеа. Значи тој ни најмалку не се промени код нас. Ни најмалку не се промени. Секој слободно време кога ќе си дојдеше во Крушево и се одмараше од работните обврски во Скопје, го користеше секој слободен момент за спортување. Значи најчесто со нас играше одбојка, скоро секој ден игравме одбојка во центарот на градот, се дружевме, се забавувавме и тие беа многу љубави моменти поминати заедно со него. Исто така секоја вечер, значи по дефолт одевме игравме ова компјутерска игра Counter Strike. А исто така во компјутерската игра тој беше многу пожртвуван и беше многу борбен. Значи во никој случај не сакаше да изгуби. Секогаш ако изгубеше, не молеше сите да останеме уште една игра или уште две игри само за да победи. Во секој случај ние не осетивме никаква разлика од тоа кога тој стана славен до пред тоа кога не беше славен. Bio je tužan jer nije imao vremena otići doma u Kruševo, nije imao vremena doći kod mene na kavu, bio sam u susjedstvu, nije imao vremena za puno stvari koje normalni ljudi inače puno znače. Ne? I često on je nekoliko puta u nekim našim privatnim razgovorima onako spominjao da pita samog sebe da li vredi toliki trud i to sve što radi, s obzirom da nema vremena raditi one stvari koje on u stvari, mislim, to bi opet bila muzika, naravno, ali bi ta muzika vjerojatno bila tamo negdje gore kod njega u Kruševo ili eventualno tu u potkrovlju u njegovom stanu. I sve to je bilo, znači, bilo bi tužno do onog trenutka dok ne bi krenula tonska proba i koncert i onda 2 sati potpisivanja autograma, smijanja, ali ne, mislim, on se stvarno veselio, on nije glumio da se smije. Kad su mu onako 300 ljudi kad bi došli na autogram, on se smijao. I Hari Varišanović je bio jedan od umetnika koje je Toše izuzetno cenio, još pre nego što ga je upoznao. Hari, postoji li neki poseban doživljaj koji pamtite da je vezan za Tošeta? Prije svega moram da kažem da kao čovjek koji se bavi skoro 30 godina pjevanjem, moram da izrazim svoje zadovoljstvo sa pojavom čovjeka koji, ja mislim, nikad nije do sad bio na ovim prostorima, da je bio tako talentovan, da je tako pjevao sve vrste muzike.
to je bilo fascinantno. Mislim da bi on bio jedan od najboljih svjetskih pjevača da je danas s nama. Ono što vam u ovom momentu moram da ispričam, to je jedna situacija u kojoj sam vidio i potvrdilo mi se da veliki ljudi i veliki znalci, ljudi koji nešto znaju najbolje, u ovom drugom dijelu života su sasvim normalni ljudi. Iako veoma mlad, eto ja sam doživio jednu situaciju posle Eurosonga, kad sam ja napravio jedno ovako regionalno čudo, svi su u mene gledali. Ja sam došao u Trogir na jedan festival da dam neki solistički koncert na tom festivalu. I sad bila je neka žurka, ne znam šta, ja se pojavio posle Eurosonga i about top. Niko mi ne smije pričati, niko neće da mi priđe da kaže zdravo, kako ću da mi česti. Toše jedini. Prišao i kaže, Čiko, svaka čast. Kaže, ti si pokazao kako te pjeva. Toliko ljudsku veličinu ja nisam vidio od najboljeg pjevača koji se zvao Toš. Hvala mnogo, Kari. Toni Cetinski je bio jedan od Tošetovih najbližih prijatelja. Kaže da su prijatelji ogledala jedni drugima i da kada govorite o svojim prijateljima, mnogo toga kažete i o sebi. Moram da priznam pre svega da potenciram Tonija kao čovjeka, da ga izuzetno cenim i kao čovjeka i kao muzičara. Znači, apsolutno mislim da je na pravom mjestu i definitivno je ono što radi je predodređen da radi to. On je stvarno imao puno ljubavi i dobrote prema svima i oni koji ga nisu poznavali osjećaju da je bio takav, što je, ja ne znam da li postoji takva osoba na sceni i živuća, da onakav kako ga doživiš dok s njim pričaš ili dok ga gledaš na ekranu, on je stvarno zračio dobrotom i plemenitošću. Muzičar ne može biti loš čovjek, a posebno čovjek koji pjeva sa svim svojim emocijama, to se može primijetiti. Kad dolaziš u Kruševo i gledaš Kruševa gore na brdu i osjećaš da je on tu negdje, stvarno se to osjeća, ali to je jako teško objašnjavati ljudima jer bi mislili da si lud. Mislim da to što nećemo nikad zaboraviti. Ja bar znam za sebe da definitivno osjećam na svakom svom sljedećem nastupu nakon te nesreće da kao da je cijelo vrijeme tu i daje mi veliku snagu i volju za životom više nego prije. Sa njom nema šale, još i danas laže, da
mi te cesta, kradu mi te ljudi, svako pomalo od osmijeha tvog posudi. Iza svakog ugla stalno neko vreba da mi te ukrade kada malo sreće treba. Niko nije kriv za to što te volim toliko, osmijeh tvoj je kriv da znaš što me osvajaš. Volim osmijeh tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje poljubci moji. Krive meni svako kom smiješ se ti, moja ljubavi. Ja volim osmijeh tvoj i nosi ga uvijek, smij se samo dušu mi griza uvijek. I krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. Al nije krivo more, niti sol u kosi, niti nebo koje boju oka tvoga novi. Niko nije kriv za to što te volim toliko, a osmijeh tvoj je kriv da znaš što me osvajaš. Volim osmijeh tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje poljubci moji. Ma krive meni svako kom smiješ se ti, moja ljubavi. Ja volim osmijeh tvoj, nosi ga uvijek, smij se samo dušu mi griza uvijek. I krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. Volim osmijeh tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje poljubci moji. A krive meni svako kom smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osmijeh tvoj, nosi ga uvijek, smij se samo dušu mi griza uvijek. I krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. I krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. Na svom poslednjem albumu, u poslednjoj pesmi Beatlesa ikada snimljenoj, Paul McCartney kaže da je ljubav koju daruješ jednaka ljubavi koju ćeš dobiti. I čini Kad čuješ glas ponekoga već deca stradale, o Bože ne. На 25 декември, католички Божик, беше негова традиција, исто и негова идеја, да прави хуманитарни концерти секоја година. Тие секојаш тие пари беа наменети за деца. И во првите редови, може би повеќе од половина сала, секогаш беа хендикепираните кои добиле гратис и беа сместени најудобно за да можат да го гледаат Тоше. Се симнуваше долу, ги прегрнуваше, ги бакнуваше, ги милува луѓето, сакајќи да им укаже дека исто и тие за овој свет се важни како и сите други, како и здравите луѓе. 2 сата пред почетокот на неговиот концерт, кој се одржа на 5 октомври, пред трагичниот настан, се јави кај мене една девојка која ме замоли ако можам да стапам во контакт со Тоше Проески
i da go izvestam дека постои една телефонска линија на која се донира средства за да се помогне на едно дете болно од леукемија. На тој концерт на кој присуствуваше околу 20.000 народ, тоше во еден момент го зеде телефонот, им соопшти на публиката дека треба да бидат хумани, дека тој во тој момент ќе донира преку телефон за детето што е болно од леукемија и побара од луѓето да го следат. Јас верувам дека тој во тој момент сите ги зедоа телефоните, испратија порака и мислам дека таму некаде горе се радува ако ако некој му каже и мислам и дека знае дека тоа дете навистина е победи болеста и стега е првачи и сте во ред. Мојот роден ден е на 14 април и тој дојде еден ден и да ми отпее Happy Birthday, што навистина ќе го памтам за цел живот, затоа што ете се сетил на мојот роден ден, на својот доктор и не знаеше како да се заблагодари за тоа што сум му помогнал во многу моменти. Значи, он секогаш кога и да ми се јавише, ќе дојдевме тука. Тоше таков се роди. Било кој друг да биде хуманитарен или не знам каков, нема никогаш да биде Тоше. Он беше роден да биде таков. За него хуманитарноста беше што и животот.
night, right by your side. I love to hear your breathing, breathing. Nadam se da smo u toku ove emisije uspeli da upoznamo Tošeta Proeckog ne samo kao veliku zvezdu, što je on neosporno bio, već i kao čoveka. Antonija Šola je večera sa nama i on je sa njom dugo i veoma uspešno sarađivao. Antonija je bila tekstopisac na brojnim Tošetovim hitovima, evo da vam pomenemo samo neke. Tu su pesme Srce nije kamen, Pratim te, Bože brani od zla, Volim osmeh tvoj, Ko ti to grize obraze, Jedina, Veži me za sebe, ali pre svega Antonija je bila njegova draga prijateljica. Drago nam je što si večera sa nama i kaži mi, je li ti Toše nekada prigovarao nešto za tekstove? Zaista nikad nije prigovorio i to je zapravo po tome bio i jedinstven. Čak i kad sam u prvoj verziji napisala Veži me za sebe lancima, ništa nije rekao, onako otpjevao je sve to i ja sam onako razmišljala na 2-3 dana i rekao sam, slušaj, ne znam baš to lancima, ja to ipak ne bi. I onda je došao, hvala Bogu, već sam se uplašio kako će spot izgledati. Ne bi ni on. Ne. Vas dvoje ste imali zaista veliki hit, zajedno ste nastupili, zajedno ste snimili i spot. Kakav je Toše bio za saradnju? Toše je bio prekrasan za suradnju, ja sam obožavala pisati stihove za njega, on je bio zapravo izvor moje inspiracije, ja čak ne bih niti prisvojila sebi tu zaslugu da sam ja samo napisala tek tako te tekstove. On je bio taj koji je izvukao najbolje iz mene i tako da ne znam nikad više da li mogu tako nešto ponoviti, nego uvijek zamišljam da još uvijek pišem za njega. bar mogu probuditi u svetu ljubavi, bez starih duhova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja, na hladna proljeća, na stihe stradanja što se baš na nas zaljete. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj
Toše Proeski je najveći deo svog života posvetio drugima, svojoj publici, svojim prijateljima, ljudima kojima se nalazio u nevolji. Bio je posvećeni hrišćanin i snagu je crpao iz ljubavi prema bližnjima i iz vere u Boga. Kako je Toše sazrevao zapravo, tako da je krenulo njegovo okretanje malo duhovnijoj strani. Znači, mislim da je možda publika njega doživljava kao pevača. On zapravo bio mnogo više od toga. On je bio jedan staložen, miran um koji je utehu zaista nalazio u veri, u religiji, u crkvi. Prazan je grada u duši, si ti tužno pas me gleda. Već na Eurosongu 2004. godine kada smo bili zajedno u Istanbulu, on je provodio vreme pre nastupa u jednoj meditaciji sa brojanicom u svojoj garderobi. Imao je brojanicu Majke Tereze i iz Kalkute i sve vreme to prosto je bio pogubljen za ono opšte veselje tamo koje je vladalo u Istanbulu. Sav je bio u svom svetu. Često ovako mi se poželuješ od ima golema umora od nastapitelja ili tako so penjica, ili su snimanjuca na pesnice nego i tako natamo i veleš si naođem mir gore vo svetu preobraženja. Кога започнавме со изградба на манастирот, често пати се враќавме пешки за да го скратиме патот за Крушево. Секогаш кога се враќавме за дома, тој се кашуваше тука на ова горе, кај што е сега крстот, тука беше уште повисоко, до пола крст беше камен, спила. Се качуваше како јарес горе и ќе му викнеше на татко му Чале, овде ќе правиме крст 33 метра висок, колку и години имаше Исус Христос. Тоше ги сакаше сите луѓе. Како и сега да ги слушам неговите повици на сцените каде што настапуваше во различни сали, стадиони, плоштади, ве сакам сите, велеше. Тој не правеше разлика на национална, верска и било која друга разлика што постои меѓу луѓето. Па као дел серије 5 година Балкан има една сцена, една секвенца кад он прича у оквиру тог манастира у Крушево, Свето Преображение, кој тад још nije bio завршен, и кад je ušao u manastir dao je tu izjavu u kojoj kaže da će jednog dana nakon svega završiti svoj život baš u tom manastiru. Nebitno, Miro си го наоѓам тука, Мирот ми е тука и мислам дека ова е суштината. Нема слава, нема популарност, славата не ми е битна, никогаш нема да проаѓам преку живи лешеви за да стигнам до слава, заради тоа што не ми е потребно. Ја сакам музиката и ова го работам заради музиката, не го работам заради слава. Овде ми е мирот и знам дека после се ќе завршам тука. Zaglедам сред море гемија, во гемија, окован делија. Koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima sve čitavi, u tom zagrljaju mogu umreti, u tom zagrljaju mogu umreti. Bože, meni tako malo
koje niko ne zna ljubit kao ja, koje niko ne zna ljubit kao ja. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. Ispod ovog svetog neba topla postelja i njena oka dva. Šalji anđele čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, Bože, čuvare svoje, jer je duša duše moje, brani je od zla. Bože, kad ne mogu ja, kad ne mogu ja, Bože, brani je od zla. Bože, brani je od zla. Proeski je bio i ostao jedan od najvoljenijih pevača na Balkanu. Priča o Tošetu Proeskom je u isto vreme i divna i potresna, baš kao i sve velike priče. Ali možda ova nema tužan kraj, zato što je legenda o Tošetu postala deo večnosti. Svoje lice je sakrila, kao da me ne pozna, zemlju otvara, da me proguta. Što ti ništa ne odgovara, mirna kao statua, moje misli meni ubija. Kiše padaju, pruži ruku i osjeti nju, za jedan osmih ubila bi me. Da vas čujem! Lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas praća na me pojede. Lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas praća na me pojede. Stanuju u svemiru i ko zna koji put ja najbolji sam drug. Kažu da mirno spavam i ne brinem. Lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas praća me pojede. Lady, oči su ti zvijezde, ostani bar noćas praća me pojede.